Orang mana? Kalimantan Barat. Wah, jauh. Iya kan? Abang sendiri Kalimantan. Aku dari Pak Barat. Tahu? Dari mana? Dari Pak Barat aku. Pak. Dia betul. Pak. Mana? Sumatera Utara. Oh, mantap. Sumatera. Hmm. Jauh lah. Lagi apa ini? Merkade kene. TA. Oh, cemungut. Yo, thank you bang. Semester 3 ke pana? Semester 3 ke pana ningku. Semester berapa? Saya memang mengatakan versi bahasa Indonesia inilah yang banyak. Semester berapa? Hah? 7. Ya. Oh, jurusan? Ya, aku nanya ya. Jurusan informatika. Oh, kampus mana bang? Koda baru barang dahulu. Koda baru barang dahulu. Koda baru barang dahulu minggu. Bahasa Indonesia lah bang. Kamu Oh, ngerti lah bang. Orang Kalimantan kan mana ngerti bahasa itu. are you boys or girl? Are you boy or girl? I am a girl. Oh, baginola. But tomboy. Little. Yes. Oh, what's your name? What's your name? Usmita. Oh, Usmita. Nice. And then Min. No, my name is Ratnasari. Oh, Ratnasari. One again. Maudi. Oh, Maudi. Yes. I will look your face, Maudi. Maudi. Your face, Maudi. Face looking so beautiful and so sweet. Iya, So soft. I am sangat penasaran melihat your face. Very bahasa Inggrisnya itu little big gitu. Wow, Little sih I am little too. Wow. Little I can lah. Little I can. Yes, no. What is your find in Omega? What is your find in Omega? You find in Omega. Kedengaran dan jelas. What is you find in Omega? What is your find? In Omega, Ome TV. Cari ya, di Ome kan? Iyo, apa cari? Nyari apa di Ome TV? Oh. Cari kawan. Terus? Gabut. Kalau bisa lah cari tentara. Cari jodoh. Oh, cari jodoh. Sama dong. Khusus tentara. Aku penasaran nih yang mengidah Abe Maudi. Maudi, come here. Nampakin mukanya. Maudi, come here.
Oh. Pelit kali mau nengok wajahnya aja kok. So beautiful. Kalau kami ini buntut lagi kak. Yang mana kak? Oke lah. Nice to meet you. Nanti meeting you too. Keep spirit. Yeah, thank you. Bye. Laku. Halo. Orang mana? Orang mana? Hei. Mana mukamu? Gak ada. Nggak ada. Jadi itu apa itu? Belum bangun mukanya. Laku kok. Lot na something. Pergi ke kok. Santai. Mereka ada kok dingin. Mereka ada kok dingin. Kade nimo. Kade mo nimo. Pergi ke kok. Alui. Oh, pengacara bang, pengangguran banyak acara. Pengangguran bang. Iya, Kenapa nggak kerja bang? karena nganggur bang. Karena nganggur. Iya, Nah bang, saya juga pengen nganggur bang, nggak begitu bang. orang mana? Kerja terus kan? Orang mana? Orang Cilacap bang. Oh, Cilacap. Idike na Cilacap, boy. Iya bang. Idike na Cilacap ningku. Lagi merantau kita nih bang. Dari mana? Di Bandung bang. Oh, bagino lah kete. Idike na ke Cilacap. Bang. Cilacap. Ah, Oke bang, sekitar. idike na.